message afa because maybe we say won ato aba na wanya wini so wa ye na ye kan John Dramani Mohammed na ya man mob woni mob ye de fa for me mob nti I say ya to ties wo baby ya to ties but ties na heavy ties no so pa ties na ya man mob and what they mob so what they mob ties no so me person may extending near too much so I say but we hear home prayers we hear prayers and pie boy a best support on the other. Abusia afi Ghana idina kono akono nyina ne se ye kwa akoto aba eyi nipa oba bi de yesu mampani na afi bia se ne ya ne ye kono na afi we so anya fofo saa na afi so ye kono edura bato bresi ya na asofo ne bebre ni edifo bebre adwuma asore dodo na edi enkomhya kose eba edi yi akese ene akwankyera hodro egu fom edima ye mpanifo na afi en wasam ne se se ne ya na afi bia ye NDC ni MPP ni na afi we so saa na ya na ni amafo bisa ne se edifo no abato no enye MPP ene NDC nko a ena ekwa kugina ato abana so kamya ye se MPP ni NDC nko a ena eya na wo mu ehu omu edisem eba beka na wo mu maka na omugina mu no omode nyame enyi hwemfo mu enkyere wo mu ana afi Reverend Owusu Bempa ya hwa se nkaba bodi no ka papa aka nsem bebre na so papa kyerɛ se afi de ommo nipa smasi ana se obentin din so no ena befa ba na mum nipa onfa ba no papa kyerɛ se obefa na bada sɔre de mu abona mane nti yankoto aba ne wie no na ogosi aka ne de na so nim se ono aka se na kwakosi no on friends we fa obedi nkunim no na Reverend Owusu Bempa kyerɛ se ono nim de nti nipa no so onim se ono ena ebedi nkunim de da we num ne nkomo afi be ekoso ewo abato no ho menya so pani Alex ewo menche am ne ba bediri edi ye ekoso yi eho enkomo na se empo no so eho bibi afa abato no ho a bebisa no ema ne de asodwa enti ka ho ne ma so pani akwaba so for Alex Pacho mo akwaba papa bebi afi boko di Christo de nyamiase papa ewie di ye common ne se afi ye ba beto aba na se na ye beto aba na nyame di 46 na na moduma no asore pa ne bebre na aka ne se ye fame na ya na mo pe ana se Ghana nyankopon no election time nko ana ya na okasa fa Ghana pelifo yeah so pa well nyame de enye tise bi election time nko a and okasa fa obi ho because the case of late no ye to abawi ema still ana nsensem bi to so ba ma no kura ya na bibiro ho a ya me to me fa ma out me meka wa bontia na say me fa metudwa because I say your level of ministry no and I say said your ministry ne tie no emwa from ni ade ne yini ni sa ba bi di omu wo broso because be start ya che ne bi di I mean bi di ko animu pa so that say ni na nkomra na iskasemia enti ebi ni da level a tambia no ebia wo support bia wo de beba out na say bibi santin sem ni bebre no ye mfa nyeni na ye timi de ba out nso na bia nyame atwa bibi a kyerwa na say bibi asi nso na wo ameka tie no wo na papa na sa eno wo ho na edru election dia munya kwan de sem ne ba bonti edru election dia say wo se bia edru election na say ye occasion ti na enye te se de regular de regular bia wo ne beba yes I na kunya no wo nti ebia occasion bia na se me ka se ye bo football bi na Ghana bo football bia no mu adi nkuku ana bi tsa ba na wo mo bo football bi ma me be kan wo
say studio ha Ghana Nigeria Okay. You know Emma said me sika no ampagwa na kwhye Nigeria for no wo empo eho ba ha no na nkrofo expect say bia ebesi wo ha batansi wo ha nso ekusi wo nso sa match no na the way me si chire mu no bebre tiase so bebre so antiase nso enkomra Ghana nya win because no more point nti the way me chire say na Ghana hye enkrofo no say 2-1 yo say ma say Ghana ko hye say 1-0 say yo say nso 2 wo mu kromo na Ghana wo ye 3 bibi say winning point bio no mudi inti so de no ka ho a as a Ghana 2 point inti it was sa acheche inti ya na vision mu nsem no doso vision mu nsem doso na papa ne ye echichiri ya adwen kakra wo ediye ba bontinfa election mu no ye hwe afia be ya ye kwakotu ya na no ne se nipa be ye isi se o hwe nipa be 32 candidates kwan I Babijina, APRE president. Imu independent, Alanchemanti, more independent for no any political parties no. I feel 32 nkwa. Now so sani pa 32 nyina. Edia edi for Ghana ha me come ninka. I feel edi for ahye nkompro 15. So edia aba nyina ye John Dramani Mahama, Dr. Mahamudu Bawumia, John Dramani Mahama, Dr. Mahamudu Bawumia. Asimbisan ne say, wo mo aka Ura Lanchemantin jinem, Chada jinem, Gum jinem, Consolidated Party jinem, one parties ni bebre jinem. Omo maka no. Nyame na wo mo nsu. Nyame na enyi omo ho ade enkyere. Ana etisen. Say Ghana politics there. Hakoye true party. So as enye MPP na NDC. So as enye NDC the other way MPP. Nti sa no na akwakoye no wo mu ne kura masses no NDC ne MPP wo mu ne kura masses no nti definitely no se bia honkonkron be yi bibia ba almost because as a foundation bia ya leader ho so nsa nti masses no wo mu afanda da nti eden ya wo mu hu na obi bia fi na ba uni masses bia no say yen kase bia wo be wo kowini aba. So that's it. It me a bit my miracle. Okay. Sebia a yebeka sebia nkrofo abobo omudi emu baako omu aye ni mo kra no but omu nyina gina mu. So that's it. It can anything can happen. But sometimes no the meka say eba ana the nkrofo hu no mo ka. The nkrofo hu no mo ka. Sebia onya ohu ye no now say yes and say yes say ebia one of other people ni bi na ebo omo side me din se bia nipa na obeka say bia hwan those names ni bi na say bia bia naka yo adanka sofu bia be hye nkom se we bia chada wo be hwe new force na wo de ba na chada betinye dinkuni na campaign akoto aba naka chada dinkuni enye no ne commission na if you say papa yes say ekoye enkomhye kokoye NPP any NDC enkomhye as at frahwe as we mutu odan ya free to the nim say Ghana ha ye aba akokotu nyina ye sa parties ni ya it is uye D4 na aba bontin ebe ka say Mahama ne befa ana say Bawumia ne befa na say ekokoba musa eno enye prediction enchen say mo beka say eye enkomhye who has a prediction and not to say bro do I understand what you say your prediction is say I dey unim say ni besi da I say na me ka dey tefra ase eye mfato say tefra te hwe a wa mutu say ya obeda ye yase it is a Ghana for koto aba ye nim say definitely anya MPP a ebe ye NDC ye hia se sofo bi mra me hye nkom nkire say ye MPP na afa aba no ye NDC na afa ekoba ne sa na say what predict I say what's na aba material chance but who say nye easy sir say obi be ka say
wasusu ade na abam sa so am sa because say NDC ni MPP kura won sheda nim say we ne be fa na say we ne be fa say nyame ankyira ba wo ma o prediction say de wo kan say wo bi susu a na say bam say ya na ya bi a wo susu na bam susu no wo sa me ka say na wo mu MSA 2020 o mo to aba no do sofu bi minimum no na wa Canada say will be ntimi president wa but wo mu eduru su no mo to aba no wo kire se wo hu ni yie so ada se saa yi no kura no ye edunu wo mu eyifiri ho so se wo hu ni yie but ye wo bi a nyame sheda kire wo se na eko enwa wo hu se na eko enu no enye susu ti se bi 2020 se me kan bi me kan bi wo adonti ma me kire mu kire se mu be ye den pa ndie no sa no nyame sheda kire ma mi hu kire se mu be ye den pa mu ye den pa ekoka asan wo Kingdom FM and Kingdom TV ana 20 was it 20 this time na sebe your part tames wo ho na that election time na that time 2016 election time na tames wo no obeje fi ye mampeni radio no de kunkufo nsem no tames time 2020 na 2020 ye mampeni ye mampeni dada radio no de kunkufo oba so 2000 okay into 2004 2008 and ono di fees mama hama advise no atanos ever before awini finish no se wo che ye mampeni dada atanos dia and I said 2008 asem na okay so enti sa time no atames be katrem say sa time no so na emu ye yi pa na obi anim which na nkrofo sheda enti untimi sheda hu nkrofo sheda enim sa sebia Saturn ka atames be fa Saturn na me wo snit baby wo dan suma side ho atames be ka kire me wo vision say we wi ni aba e na me ka kire nkrofo out say atames we wi ni aba ma mfa ma out TV bi ana say studio bi ana bisa and we win here. So now my fo bi kura de wo ke kan sem bi say ba we win that time. So say the etie enti de nyame be kan ana de nyame kan ade se bi a sometimes no e bi a nyame kan bi a kire na wan tin yi ana wan hu ni yi eno no ye different thing enti se bi a ye difu bi na nyame na e kan bi kire wo ana wan tin yi ana wan hu ni yi a na se bi a te say wonim se Bible mu nyame soma wodifu bi say onko no nti jesi manu ba what is our story that me patron yes samo ndi wo call ye no do ye difu won say nyame asoma no right so onko no nti asomasi ba wo call ye no enam say wanya direct ana wanti di nyame kire nti ana wanya di nyame kire ni yi no won say na o bre so that say or nonti or person or free will be wrongly but nenye ono na nyame ye kire eno nkire so onye difu ba nya no wanya asem ne de eyi wanya ade no correct ba do nyame ka kire no nanso nya no wanya de wanya ne ye no nkire se bia onye difu ana se wa hyen komo a wa hyen control but wanya ne yi so that say ndiema wo bre wo struggle onto say wonya information yi ananya mesa ye dey kire no mani nya yi ansa no wo hu say say na nyame ye dey pa kire no so ho so that say nti sa tem ni say atames be ka o so wi ni aba no ma me kan me ba mu sa ma 20 is it 2016 nti atamos ba so 2008 nti eno no be sene koy eno no man fa ma out
but 2016 deɛ no me bɛka wɔ kasapa ɛno saa tem na obi anka na tama ye mampeni dada mills efimu na mampeni dada John Doma na ma bedi na ade yes abeto abayi fufu okay so wa hu saa ye no ɛno na ye na Kufuado ebe pre no ɛno me sɛ me kɔka wɔ kasapa FM ɛna me ka sɛ mahu sɛ saa video na wɔ hɔ ɛwɔ YouTube na me sɛ mahu sɛ wɔte white cam na the host no kro host me ka sɛ hey ɛne ɛsɛ sɛ yɛtiko ne bi a car so mesia na je sɛ car we bɛbo car we so ada sɛ na studio hɔ da yɛ ntia no sɛ no me kyerɛ sɛ mahu sɛ na ye president what do you call white car okay no kyerɛ victory ampa san kunimdie ne yɛ dɛ eba mi obi an recognize me so that say because mama no ase wo mu anhumi wo ebia big TV so ni ade nti kasapa FM ho enumere sa wo mo ati yenka no mo a ba de nti sa video say na ho nti o wini na na me say wo mo say NDC4 nam e point bi na no na ye asphalt pa na wo mu di mirika wo kwan so heavy pa but no mo nsha atare so that said that time no nenu yinkuku so ena no mu anya yiba da 2016 ena 2020 dey me de ba Adom TV okay 2020 Adom TV ena Kingdom TV and Kingdom FM okay eno so me koka wo eno na me kire se ni mu odin pa eno sa pepepe na e bae nso se nkrofo bri ka se bia umbewi ade bi so si omumwi so ada se nso eno ntire se bi omuka so omumwi ne ye bia whatsoever so ada se nyame pedi ni nso so eba mu nti me kire se mu be den pa na na mahu se boxing ring him se sa na nso obi a recognize me that's about ya working naturally say nyame na mo so man kom hye bia efiri wonu matofom efa Ghana battle ho ne di ni nyina ase ne wo kan no na oh yes ni na bam sa papa ebi so kire se nye se ye hwe Ghana ya battle ye hwe train na party bia baswa NDC baswa 8 years ne asesa wedi acha first 4 years na bia to also 4 years na wo na fufraba first 4 years ye hwese ye mampini dada John Kufuor ekodi free ye mampini Jerry John Rollins nsema na me fani currency odi 8 years 8 years ne so ye na MPP4 ye campaign say wa ye adwuma pa itinka ye ntoa ne so ye ntoa MPP4 so ma Nana Adom be take over ye koto aba no ye MPP4 hwo e ma NDC buy no ono so be di 8 years okay ye mampeni mills shase when ye kwam na nyameto nsa frame and na mampeni dada John Doma Mahama ebeto an so ebedi 8 years no e ma MPP4 nya omo 8 years no omo so ye campaign so ma ye adwuma enti ye nto a wo mo so Ghana fo no to abetia wo e ma wo mu fi ho ana na do buy ni 8 years ni ono so ye campaign so be breaki 8 no inti ni bi kan say o hwe Ghana ye trend no of election na ye 8 years it said definitely so aba na say esesa efi NPP ekodi NDC nsemo a enya nwanwa eno so papa ya na ojine say ngrobo cheze enya nwanwa oh sane enya nwanwa ebetimi so aye nwanwa because on say nyame ne si hene enye kwa se ebia because of that no unse nipa hwe ni waso niema se bia because of said ye wo tretre intinka ye foundation bia na something standard bia da ho bia da ho nti se basa sa na eba no but niema so sisi ntimi nya bia nyina ne timi happen that way so I say say enye say ebia we monya 8 years ntino
na so mu free so na obi so ye dey eba e wa tase sometimes no nyame na kasa nyame na si hene nyame na kire de ese wo yese ya na se wo yesa so adase nti ebetuma ba se do wo mu anya so years so adase be no nkire se na ebetuma se wo mu anya sa years so se wo mu efiri so na from be no nkire se nipa no individual na say mass no na ahye da yesa so adase nipa ni ahoden se wo ye o mo ye niema in their favor that way ba nyame na direct niema nti se bia tambia no se nkrofo se wuduru 8 years se ofiri so ma foforo ba no nkire se saa na da ho nti ana saa na tie so on se de meche no nkire se saa na tie nyame na eye ma ba saa nyame na kire de yeso wode no eba so that's it. Papa, if you so crouch, I say about one. Yeah. And then Yami ni traka. Okay. Ni pana decide. Say we na yepe. We na nyami ni obi the president bia and nyami timi esi hene separate man penny. Okay. E man ye. Ana ni pana e penny de koto aba na kire say ye pass me see e problem tin. Oh Dabi, sir, who say nipa ye wo ho no. Ye for God ye nipa ye nyame ma so ara se ye nyame de enti nyame pasundue nyame pese niema nyina tutu pepepe si ye obi no be president ana ye a se wo ba won na tutu niema wo man ni what I say ma niema kokoso development no ni ade a whole lot of things enti se nyame enka ho a ana si nyame mfa ho ebeside na saa niema na timi abam ana koyi ama oman na nation asundu abam ama yatima tenama asum nyame okay so that say nti bibi ni ho se bia nyame mfa ho okay nyame fa ho se nkrofo na yusu de ye wo mu ada tena eno ni ye different okay se bia wo ye party member bi na wode wonam ye de se be wope se wode a wode call baby ana wode wo fight for whatsoever wode wa ho ode bi kura timi se be efa neuro side bi ni nam eno ne ye wa wo ye ba nyame nka se yesa I say football ya omo boy no omo say footballers ni bi ye whatsoever what they say said the ode no ne ye wo wan kasa na wo ye ba nyame de ope development ope say the more ade no be ya asundua ma omana nya asundue no ye ma na sa so ara se because you see say ujai sa say jai sa party say no obi anke a obi anke no obi aye say the opera say the course bi ba say effective obi a ana meboa effective obi anti ho na be nya peace of mind nti untimi nka se wonke abra wo nation na we o mamba so ara se you can say wonke ana bi aye to aba no fa wan koto afa but untimi nka se emfa ho so ara se wo ye dan a wo munti nti e fa ho because say omu ba na omu ye nema yesi we ya yesi na nwuma ekoso ya ye ha se ye road ye yesa efe no sabi wo mu a unika akura wo nante so bi so ala se ye kwan a wo nante so nti wo benefit ye dey ewo wada se nti ekọ writer ekọ ma ye nyina na ekọ bada ekọ ma ye nyina ti untimi ntwe ho mfiri nzena na papa ye nhwe ne se wa ye sofopeni na wa ye o mamba pa na wo memu na o man na sumdwe hia na afi so election na nyame na mosoma abato ya tutu nyina ni nyame na mosoma na fi wonu matofo bia abamu afi abato say na wo okay afi abato de mekana se ye paibo mu no ye bom pae others ye said ye na wo kan bi se adena ya nkobo obi fufuru din a ma nkrofo bi abi omu bi na wo mu nyama out
like umwaba but yeah umudini trend this na whatsoever ebi kura ya afresh same force I feel na yeah titi umudini nti bi ya nkobo umudini wa se nyame the message for obi ho a na wo betimi aka why don't you say it so that say no nkyerɛ sɛ bi a wo ye wo adenti no ankofa a wo munni anase whatsoever bi ana message bi emfa wo so that say but to me ne de this year no the manya message afa no ho ye papa John Dramani Mahama man penida Mahama formally no message ana banner memfa say 2020 ni 2016 amfa ti de fa wo ho na mbeka ene saa so na tie so that say di say no de message afa because maybe say mo ato aba na wanya wini so wa ye ya kan John Dramani Mahama na ya man mob uni mob me de fa for me mob nti I say ya to ties wo baby ya to ties but ties na heavy ties no so pa ties ni ya man mob and what they mob so what they mob ties no so ba wo kira ye man pinda da be wini aba no na waba be clean efi bi e wo system ni mu ni na o nka se so wo kire ade ti sara o nka se fi e wo system papa se ko wo de ni mob no nyame yusu o yusu niama de ye fancy symbols and some things what I say took ye ultimate be cry tokens some symbols and things into no a lot of meaning altogether so what I say a lot of meaning altogether into no just say woba obeye niema yi so what I say no as a niema be obey ye niema obe ye niema yi just will be clean adea this time around obey niema you clean yama na mob no clean baby ndi wa o ti ase ya tortoise ni na u clean so a say me be hu obey fe so that say me bana me be hu a ndi say wo ye u di position bi niema wo ya wo be so we so and you be so this time around no ba wo be sum Ghana for say sum what I say sum ndi obesum no sum obesum ni yie obesum ni yie senti wo klini mob no so that is a papa say afia bato na ye kwa akoto no 7 December beto aba na ye be declare no na ye man penida da John Dramani Mahama ena ya bo nti say wo bo ye kan say me person may extend niema too much so that say but we hear home prayers we hear prayers and Bible e be support no ne ade so that say ntino me kan say onu me eternity and followers na ni nyina last time bi na me kan sem fa say NDC and say MPP ho ewo se suppose na ya me ta ka se Bible nti ya mo mpae emwa se bibia no prayers so that say dia be mahuni but say ye dem Bible ye dey sa na tie nti no dia ewo sunsun no na ohia Bible a be ma dia nyame dia ama no ebetima ye dey abem amano nti no say na tie osunsun ni ama na mobo a o de paper na we ye osun nti this time around no oba besum Ghana for na so oba besum o man no na o paper said the niema be ye clear na said niema be okay o paper the amana ye nti so that's how it is this time around or chance this I said in Bible pushing yes or chance this difference this election okay. Anyway papa we dey your brain see for final words to the mind
Oh, the American say election there. Yina ya sunbi so adase. It say football, omo bo gigi ba omo wia bonsu omo ne ada opponent na say ada say e mo bi ni ma bi a bonsu omo chiachia mo. Ni e jesima different countries no. O he kra we say nyi omo na e bobo no a gidi no so adase. Enti sa na ti enti ni nyina no ya adwenkyere ene odo so adase. Enye ntokwasem ye wetimi ni wakame bia enti etuwi a di obenya no ya handle ayi asundwem boko bibi ekoso de oma no mumma no site a obi ati na nyuma etie ni asetena kɔ ne nyuma so obi ahwe na no aduane agya ye nyina atwen kosi se mpempenso awurade de amu obi obenyina duru na nyambeto safro bia wade ase ne ye kɔ ma ni ye se de oma no be ekoye nti uye leader ana uye panyi bi na nyame esu wo hina ni nyina asundue beko wi asono sebe yemfa nkoba bia so adase ye nyina bi da bia ja ba ye wum ni de ye nyina adwenkyere ene ye peniema ye pe bibia ye sede nyame pese ye de ye tuye na onu nyame mpo bo soro ne asase no wo ye creative ti obo niema ye so nti ye toaso said the niema de nti yesra sundue ni bibia yempe tuturasem bia ni ade so bigina we bi se ni se ya na se sa tina se de da on das papa me das pa me number bi obi hia ya ye ya so no ye wo ka so Heaven in Control chapel Heaven in Control nti me number is 0243 42 1351 0243 42 1351 and I say 0575 10 20 16 0575 10 20 16 0575 10 20 16 and 0243 42 1351 and tonight say me normal no that's eni zebusia papa number na ode atudwa na fe so ni nyame enam ne so ada na di ade afa afi 2024 election no ho na ode atuga na fo nim kyerese ye mampeni dada John Dramani Mahama e wo chance no se afi obetimi ababa ye mampeni nemum ohia sunsumo mpaibo push kakra a mo de be push nti wo mo betwa papa ho ahia no se mo tenkrato ya na mama mo mpaibo mu de ayede de ma papa se na be ye na ne nyame akafa no ho no ebetimi abam amababa mampeni senia onam ebo ne ntoa na eni so ade hu no afi so wasan e de afutu ataato de ma yesafi abato no eye asundwe nko a wa ebeso abana bi na odi enkuni bomu no o seye no wada nyame ase ye to abana odi nkugu a better luck next time enkonko jina baby 7 pene nko ye to trusting bia emba me ha omen ya sundwe e wo fisa sundwe we ne boy de pass ka intimate we ene asamo a prophet edi eja ye kwam gidi se ebe boy nyina nti ebe so mi na ya to abai asundwe mu boko na ya sundwe e wo no akoso atena ho ma ye hu comment wo se na interview usije no efaye afi so wi ano subscribe ama channel we e too much huge go subscribe ya no mi notification bell on the so se ebe ya upload bi a onsa ebetimi aka busu asa woko Facebook nso a too much huge ho so ya like na share wo hofman me das makra